Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV baheula dimanapun anda berada, kakak, ade, nenek, engkong, encing, babe, eteh, uni, ngumpul kesini ngumpul. Kita nonton ondel-ondel lagi yuk. Nonton ondel-ondel lagi. Di pentas budaya Betawi. Rambutnya merah begini nih, gaul pokoknya. Selamat menyaksikan adik-adik. Ondel-ondelnya dicolek nih sama si Dede nih. Semoga terhibur. Selamat menyaksikan. Selamat datang di TV Baheula Ade. Hahaha, ondel-ondelnya cakep banget. Selamat datang di TV Baheula Ade. Hahaha, ondel-ondelnya cakep banget.